Meghalaya Post.news. Inong alam kanong po region Auto Owners and Driver Association mentakasngi kilalik sendon manikendu yo MP ga Shillong Parliamentary Seat u Dr. Ricky AJ Sengkon hakaying sa jung hanong seder nakabenta ban pempau halor sibun kimat ki jura ki baydei namta ka jingbit jingbyang ki driver auto rickshaw baru ka jingbit jingbyang ki pajba ka thanyong po hakani ka jinglik kendu lai alam khamat dau presiden uba banasar lengdo longlaj bat palasan ranru daga jingedon lang uba F lengdo organizing secretary bat kuwi dikot jongka seng hakaba hakani ka jinglik kendu kila IT ru ya ka dorkas man pempau halor sibun kimat ki baydei bat ki kam joka association kimat ki bakam kongsan bal pempau hakani ka dorkas kalong ban iada kerpang ya ka hok kinongnya auto rickshaw ki ba im jakpo lang baka kam kamai ban syakri ki ba hakali kawan baru halor ki kam ban petikna ya ka jing syakri ki ba kabade wan long ka ba ajing sngai ki ba habakren sekilat patai kubor uba F lengdo organizing secretary ulong bakadau bala pelong ya ka association banik kendu yo MP ka Shillong u Dr. Ricky AJ Sengkon kalong ban pusngo halor sibun ki jinge baki driver auto rickshaw bakimat bat kalalong ru ka kubor ka basukmen bo MP ulakular ban simkia bakum kaseng ka kitbok kidweru ba undang syat yang klan bat ba undang la ban iPad ka jing syakri ka babatam ki ba jong ka jela jumlah klaim dapat pau itu semua ya ublay ke bawah lam badarakat bani nadu bangi mi na lagi jogi sem gitu ki hagil ti ki bangi tan nadu bangi la poisok hagene ke caka bat hagene ke por ngidan hangne kum si parlok kinong kit kam apo jongka NRAO andia nagliang jongka association ni wan ban bu ya ka memorandum ban ya kendu ya Dr. Ricky AJ Sengkon hagene step apo jongka ne kaying sa ke i hangne te nagliang jongi ka association gidan sipun kikam kiba kiko aban yo jirap na gunta bangila ban pentelun yo kikam jong action habiti bat upaj bahi om ditang na gunta ka jongi te nagliang jongi Dr. Ricky AJ Sengkon ila pau bat yong ru ba inum kular ba in ai la shai la na la si Henry nagliang jongi ka association isubu ya kijing kermen bakane kijing wani telu jongi hagen step kan urlong chisen kasi tangga tahi publish gun Meghalaya Post.news.